Tengate, lebih guru na tibi. Karena makin orang tak bita kini kamu. Banyak terkadang lebih guru tolak ni makin tak enak keren hadirin. Arapa? Pulang terkadang guru tolak ni ke orang sah biasa. Tak soki terkadang tak haji. Terkadang orang tani. Seemul jaki makin mun kiai aban surban dua. Mobil Alphard, ajubaan, pakai atung ketan, pas surban dapat deban gedang ikal ya. Abu kapan ombor tolan badaru alaina arpu sasalam nakabi tako tak melo kadirin tak kok tak melo asalaman kakesi dari jauh teganit dak sokana guru na sing ngajari lipan-lipan do. Beni tak oleh ngormat kakesi dari jauh keng sampai jek kurang ngajar dak kakesi semak. Jelas. Kula ben ajunan ya ajri la nufarriqu baina ahadin minhum. Pakon cadak bitaki nabi ban rasul pada maki kiai jak ta'assub. Cadak bitaki kiai nikah kiai nikah. Pala kiai mulja gabi karena saya mulja aki bani orang apa ada. Tapi ilmu nasi beda ide nah. Keng cuman hormat ke kiai si dari jauh. Cek sampai kurang ngajar dekat kiai si beda jetik yang hadirin. Asalaman ke kiai si dari jauh. Cek sampai nyingkir guru nasi ngajar lipani benru. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajulla. Guru batan kaula sareng guru ajunan semulja Kiai Haji Surajuddin Zain dari Pondok Pesantren Ar-Rahman. Ajunan semulja Kiai Haji Syaiful Mansuri dari Pondok Pesantren Al-Mubarak. Kiai Haji Lutfi Bahri dari Pondok Pesantren Fakhrul Islam. Kiai Haji Hasbullah dari Pondok Pesantren Nurul Yakin. Kiai Taufikur Rahman, Kiai Ilyas Naufal, Kiai Musleh Khabir, dan setuju para kiai, setuju para guru seampun hadir nyuun saporah. Manabi beda asma si tak kesebut karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh. Secara istimewa ajunan Bapak Fauzi selaku pemangku Desa Lembung Bara beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipon, sahibul manzil, sahibul dakwah, guru batan kaula juga guru ajunan semulja Kiai Agus Baihaqi beserta seluruh jajaran majelis keluarga. Dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Dan seteja ajunan beten kaula amul ja'aki dan beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Sepertama ireng amuci ben asyukur da Allah. Kala ben penuh perjuangan kaula ben ajunan selama 15 hari masuk maklum 15 semangkin teti ampun genging 14 hari kaula ben ajunan merangi nafsu. Siang kaula ben ajunan
ajegah dari perkara seeka putoh iki kak dinto ada minum malam kau leben ajunan atrawi se atrawi ya kan bedek ya selo atrawi banyak malah makin gadarin semangat sentarkan tolo abu jeng gelu lupa kan to pa setek detek tak dum deteng papaan tak kae eko tak apa gula se EPS we aslinya gula berangkat nih kemari bejeng maurib langsung berangkat gula sampai makin kita bejeng nyisa mulai depak ke rumah deki nih kepok capok menik bini ki ngida gula ki abejeng gelu keng menik bini ngiding gula hai hui kaki ya ada si rok norok rapa semoga 15 are atau 14 are pasa seampun ekalako bi kaula ajunan tetia lencalan kaula ben ajunan selamat dari dunia kantos akhirat seteja ibadah kak dinto kencernah tentu aki hadirin solat kak dinto kencernah sepolo jadi kaula ben ajunan abajeng sekalian kencerna sepolo mun abajeng sehari 5 kali kencerna 50 jadi lambak bajeng pertama kali 50 tentu aki korangi sampai kali 5 meskipun bajeng kali 5 kencerna pegun 50 apa-apa karena setiap situng bajeng kak dinto kencer sepolo ngaji Al-Quran per satu huruf itu 10 orang semaus Al-Quran Yasin oleh 20 Nun oleh 10 orang memberi hutangan dan bersedekah kadito kencerna pangki orang sedekah paringi kenceran belu belas orang beri otangan ibri kenceran 20 mabunya beri otangan kijak dengan tempo na butuh saya otang roh jadi abdi otangannya keganjaran lebih raja. Apa? Karena mun tak ibajar pekel gue leku. Mun sedekah kan beres. Mari bagi mari gue leben sampean. Keng abdi otangannya kata gempang pada ben abdi sedekah. Sepertama, gue leben ajunan tak terus abdi keng yentari. Nomor 2, kapan etaki tak lema beri. Keluar hadis al-wa'du dainun tining cenci panika otang dadi mun tak bisa majar otang majar cenci pada gua Mersedekah 18 memberi hutangan 20 sementara pas segak dintoh hadirin pas segak dintoh cepon ulama sampai mangken tada orang seoning berempa kencer napasani. Hal ini jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Hadis Kak Dinto etoles dalam kitab Is'afu Ahlil Iman, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mensarahi hadis Kak Dinto, "As-saumu li," pasa dia untuk sengkok. Bagaimana Allah menyatakan pasa untuk sengkok jeung ibadah selain untuk Allah kabeh. Kan bagi bajang untuk pangeran, iki napa nggih? Kan ngaji Quran untuk pangeran, sedekah untuk pangeran. Anapa Allah ma'adawu as-saumuli pas saja untuk sengkok, sementara saja ibadah gak dintoh untuk Allah. Cepon ulama ketika perkara ini sebetaki dak ke Allah nunjuk akilis syaraf karena muljana perkara sanderaki dak ke Allah. Contohnya Allah gak dintoh di Mekah seceleng tawafi kasakan nyaman baitullah dalam Allah. Mi ko cak dalam Allah cak Allah ni kata butuh tempat. Kala isanderaki dak Allah saking muljana dari tempat seanya Ka'bah sampai Ka'bah ni nyamai dalam Allah. Pada ben ibadah pasah setaja ibadah kak dintu untuk Allah. Apa napa mi pasah saya kepada untuk Allah. As-saumuli pasah saja untuk sengkok nunjuk aki bahwa ibadah pasah kak dintu ibadah seistimewa mungku ajunan Allah Subhanahu wa ana ajzi bihi ben sengkok sebekal abri balisan cepon Allah. Bagaimana ada pernyataan saya yang memberi balasan kepada puasa sementara saja ibadah gak dintu Allah semalis hadirin. Imam Jalaluddin As-Suyuti juga memberikan penjelasan nunjuk aki bahwa kencerna pasane keada betesah. Bejeng tentu aki kencerna
Ngaji Quran tentu aki gencerna. Tapi Ramadan pasaan sampai mangken gak dintoh ada seoning berapa gencerna. Makanya Allah debu as-sawmu li wa ana ajazibihi. Pas saja untuk sengkok benengkok sabri genceran secara langsung. Sampai mangken gencerna pasah. Tak ada orang seoning berempah ben berempah. Insya Allah setuju siapa sah. Betul orang selamat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Aslina tak usah bahas ke akhirat. Itunya beguna ben sampean selamat apa senika. Niki. Mun gula ben sampean mun tak apa, sale bedrok kutuku pah bedo orang ngata de orang. Ngane ke gula ben sampean bisa saja arasai bisa saja ngico orang ngaten pun ada. Keng mun apa segula ben sampean tak kira ngakan. Mun tak keng tak apa sah. Pas kak dinto pun ulama madrasah. Sabulan kaula ben ajunan kak dintoh ia ajarin, sesabulan ia ajari untuk ia malaki 11 bulan salah starina. Panapaan saya ajari Ramadan dak kaula ajunan. Sepertama kau leben ajunan ia jadi sabar kalaban perkara sehalal ketika perkara halal gak dinto beni bektona. Napa boleh perkara haram halal beni bektona sabar ku leben ajunan. Nah sing tibi inuman tibi keng mun ki asar tak oleh ku leben sampean nginum. Nggih napa nggih? Malah bukan puk arah saya palapai de portuli ola aki. Aku ring sampai ke tanah. Anapa mai buang sampean nika? Cek dengan nika palapan sampean tibi. Sampian sadar bahwa nikah halal tapi benih bektona untuk ijar. Ramadan ngajari sabar sepertama kaula ajunan. Nomor 2, Ramadan ngajari istiqomah hadirin. Selama sebulan kula ben ajunan gak dinto, ia jadi ada urban maurib melolo. Bedes ada erasar. Apa kaula ben ajunan me ia jadi ada maurib saja. Karena pas gak dinto berdebatasan bekto. Ada seh selalu ia wali adan maurib kaula ben ajunan. Ini kaca pun ulama. Ngajari kaula ben ajunan istiqomah. Napa istiqomah gak dinto? Kalakuan ibadah seros-terosan seh. Dalam bekto abid tak buang-buang kaula ben ajunan. Ibadah ni ka istiqomah melarat ka. Mun ibadah na gampang. Kula ben ajunan atahajud kapi bisa. Asedekah kapi bisa. Pak bisa atahajud ben malam. Nih kasi tak bisa kak. Pak bisa aben malam jaga. Nih kasi melarat. Mun kroke nga tahajud bu. Kaniat mangken nih kasi yang tedung seharian. Mangken tuli tedung sampean. Terus alarm di kol telo. Amonnya HP nah. Ngiding orang. Kapan ngiding si bini. Jaga si laki. Jaga ding si laki. Burung si tahajud. Atahanyut pasah. Tetipun urusan ibadah gak dinto sedaja ulama. Hanya ta'aki. Ibadah ni kata melarat. Si melarat ni ke istiqomah. Mangkana orang si ejamin bekal husnul khotimah gak dinto. Benih cuma orang ibadah. Tapi orang si bisa istiqomah. I dalam ibadah. Maka jawaban Allah. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang lembung barak saya jamin ngadep ke Allah abalik Allah dalam keadaan husnul khatimah. Benih cuma datang kesinalkan kopeng malaikat pada turun. Kopeng sekanan malaikat ada bu. Allah takhafu alal maut wa ma ba'dal maut. Cek takut teh sampean makin mati ya. King cek kubatir sampean makin mati ya. Cek kira pikiran ka mati. Wa ma ba'dal maut. Ben cek kira pikiran ka samarina mati karena sampean bekal selamat. Sekopeng etalken bi malaikat Allah takhafu. Sekacir malaikat ada bu. Wala tahzanu. Bencek bingung sampean teh. Sampean mungkin saya cek kira pikiran. Dunia na sampean bi nak foto na bekal iki ibadah. Sampean cek kira pikiran. Bini na sampean deki bekal ala ke boleh. Ya pala selaki mati dah. Mata anak ke boleh bu. Nukun nama yidda aja. Nah. Pala mati ala ke. Pala berde sumur 20 mah ayu benko. Ngaji yang mendapat abadi bahda ijidin na. Pala si bini mati kak. Bini. Tapi cak tak jin soro menurut. Si bini mati tak bini boleh. Cak si bini odi cak biasa bini boleh. Tak keng pulang tempat kelimbung tempat kasih takwa. Takut kasih tua. Minta takut kasih tua cak si tua kudung nyentak melerok cak makai ajam tadi. Sabenen. Hari ya potongan ku campur cak ngak marlena kepir.
Selaki tega pak kepak ngebesaki. Ini tekun lagi na sampean jobu. Cak ada si lembu sekali. Mi lembu cak gedak ketok, cak saat gedak telo kali. Mungkin sen ku umik koros sekali. Ada kak, mun garing bini nih gak ada. Kapolda nih kak kemaling tak takut, kepenjahat tak takut, king kebini nih ngeter. Ngongkuan, Fir'aun ini ngaku pangeran. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun nih kan ngaku pangeran minta sumpah orang takut kapi, king kebini nih Fir'aun nih ketakut. Napa nak boleh bangken hulu ben sambian. Mangkana gule ngak gadebu ke muslim itu mana debu jebun ke muslim. Kula nih karo pengajian sesinga panggung mun Roma koceng. Kira pek cerong huan maki kula nih kesapi datu mun kalenteng. Mun kalimbung api datu mun Roma. Ngidi ngaki datu kula. Kula saya ngaji mun Roma. Umpah hatokar bene bini bagi ngocak qala Allah taala. Bah nyapit ne bini ambu ca ala qolaan kok. Mun lajan nih, tak berdik kan seminggu. Tak berdik nasi bu. Wah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah orang yang bisa istiqomah. Kak dinto jamin selamat Ramadan ngajari kau leben ajunan istiqomah hadirin. Mantan sabrah yang kuya 11 bulan. Amin. Istiqomah yang kuya 11 bulan. Amin. Senomor telok Ramadan ini kan ngajari jujur. Sampian apa? Sanika ada ring tahu sampian. Pas sanika ibadah tak pada ben ibadah selain. Bejeng nika kudu debara kak. Mundup lauk betal. Pas mak kita edung sah sampian. Mungkin apa nggih? Aduk de emak apa isa pas sanika. Aduk temur esa, debara esa, dubda jesa. Keng mun debaba depat tas lo esa. Aduh nih nggak sih ngerti lah cerok norok norok urus naring tuar ya. Jadi tak apa dengan ibadah selain hadirin. Pas ini kata apa dengan ibadah selain. Antara orang siapa seben sita apa setai bangki. Siapa sah kering bibir. Selo apa sah cung kerengan cek rokok abi terlalu bungkus. Jadi tak bangki pas. Tapi kalau anjuran bagi orang tak bangki pun ten bagian siapa sah tak ngecok ketika ada orang. Auduk hulaban sampean duhur. Sebelum auduk hulaban sampean amur kemur. Ketika amur kemur. Jak saking aing saparo iola aki. Saparo igulunyo. Napa-napa lepak kelebun. Kan si auduk yatiin hulaban ajunan. Tak oning jak hulaban sampean ngeco aing. Arapa minta ikalako. Hulaban ajunan sadar. Make tatang ke tak tahu. Make kanca tak ngetelak. Tapi Allah aja ke kau hulaban ajunan. Sehingga antara beda orang tak ada orang. Hulaban sampean pakun cucur. Pakun tak nginum. Pakun tak ada. Bener. Nikah kan, mun pas sampai yang ku sampai 11 bulan, oh swarga magi ki odi. Anami banyak rebo elang kan. Tak king bulan kuda ben sampean mun beda orang ngakandem mun ada orang yang pegemet rebone keco. Lagi napa ki? Tahu ning jagung nih mi acal tongan, napa king buang napa king bersih ngecok nih kan. Punten king rabes ki. Alhamdulillah sini ser kacang ribu jaga boleh legu kacang dia. Jaga boleh ki. Mun kacang aja ke kacang dia. Beban nih kacang maksudnya nikah. Ini kan es nyek nikah. Tapi insya Allah tempat nikah barokah. Amin. Insya Allah barokah. Tinggal menggoreng bungkana. Sepenting bikin. Kacang bu. Jadi makin lebih sampai enges nikah insya Allah dekik juga boleh marin. Lah, saampuna apa sesebulan kaulaban ajunan, masuk ke bulan Syawal di ulama ipakontorai hadirin. Karena ibadah pas kaulaban ajunan nikah etrema bentak etrema nikah bertandan. Apakah orang lembung, apakah orang lenteng, orang sumenep siapa sebab pasana nikah etrema sareng ajunan Allah nikah bertandan. Kayak ibi sambian, torai deki. Muntan dekat dinto beda berarti pas kaulaban sampean selama sebulan nikah keng etrema. Keng muntan nikah tada. Banyak macam istighfar anyun sapora dek Allah takut pas kau leben ajunan keng tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Panapa tanda najak pasah kau leben ajunan terima? Ulama ajabu bahwa alamatu qubulil hasanat fi'lul hasanati ba'daha 'ala tawali. Maipangki ja ibadah pasah seikelak ko bi kau ajunan mangken ka terima hadirin. Tekku bulan Syawal.
fi'lul hasanati ba'daha 'ala tawali mun marina bulan pasah kalakuan seekalako bulan pasah cekak pekun ekalako tak buan-buan sama marina pasah nunjuaki bahwa ibadah seekalako bulan pasah ni kaiterima bi Allah Subhanahu wa taala. Mangken ajunan ada urusan, mangken ajunan ngaji, mangken ajunan maca Quran, tekku bulan Syawal, mun bulan Syawal kau leben ajunan pakun ngaji, mari abajeng pakun muka Quran, berarti ibadah bulan puasa seekalako si darusan bi Allah king etrema. King mun bulan Syawal Quran pahe kolopai pah tak ibaca. Cepon ulama pabanyak maca istighfar, taku Al-Quran seibaca bulan Ramadan kak dintu bi Allah tak etrema hadirin. Jelas? Kau laban ajunan mangken atarawi bulan Syawal cak atarawi yang jak bulan pakun terus hakim kan Syawal pah pakun atarawi sampai bulan Molot tambu sekali. Tapi ketika masuk ke bulan Syawal kau laban ajunan pakun aja ke solat malam. Panapa? Tahajud. Panapa? Hajat. Panapa? Witir. Budak remes jaga. Umpama tak bisa aja ke sopu pangadaan jaga nabu. Mun kesampean kula tak gebetir karena mun nik bini nikai makam tempat nika pasti ngiding ka ada. Tinggi Bu. Mun reng bini ngiding ka ada, mun ria jaga ka ada. Pasti ngiding ka ada. Nik bini nika kita adzan lah ngiding tinggi Bu. Udah iya. Terus ke dapur. Mun ngiding ka ada aja langsung ke dapur. Audu kedua. Ngiding ka ada langsung ke jeding. Malaikat ngalak buku itu tulis audu mun are. Mari aku mihara mabuli boleh keluar. Beni apa jeng pahatana ka ada. Mari atana paharing kesan kelampi papolong pahasapuan kesering kesan. Are katon setogel tak dong tegedong abejeng sobu. Begela de emma kakebi. Mun ngiding ka ada sampean nikah abejeng gelu selaki jegai ajak salat berjemaah. Apa sebab? Karena orang laki bini kak dintumun ahli bejeng berjemaah. Bi Imam Ghazali ede buaki orang laki bini seahli salat berjemaah. Keluargana bakal ibadati keluarga sakinah mawaddah warahmah. Imam Ghazali ada beda telok perkara. Mun ikelako di dalam keluarga ini kebekal sakinah. Sepertama, udul halal. Saya pada ngaki bini, rizki halal beni bareng haram. Senomor dua, al-julus ma'as solihin. Along kolongan ben orang soleh. Nggak mungkin. Kejok kiai rabu. Ajunan lengke gak dintok. Saya aki lengkin ben orang soleh ni kaate na bukan lemes hadirin. Napa ate kera? La tanfa'uhul mau'idah. Ate ni mun kera tak ada ndak ibalain. Isro ke deje ke laut, isro ke timur ke barat, iro mangkat ambu, iro ke dalam nyebul keluar. Isro kentang napang. Aje ate na gali mundai. Senomor telok keluarga ni kementerian rukun aja pun Imam Ghazali. Pak ahli solat berjemaah. Kuda ban sampean duhur belum tentu bisa berjemaah. Arampah selake ke barat si bini ke timur. Asar pada kita datang. Maurib leso. Isa ngidaya dang TV. King sopu ni kesempatan kuleban ajunan berjemaah. Sampian mun biasa berjemaah sopu. Maki atokar beri. Itu pani sopu sekalian. Ini insyaallah sampian beres. Atokar mulai beri. Sing malam mah tedung lah abesa. Si bini yampir si laki langker. King sopu. Si laki ongke ke langker. Si bini mun biasa berjemaah. Akhir pikiran. Berjemaah panjang ya. Noro tempo na cek becing. Tak noro biasa na berjemaah. Ongke kia si bini. Nanong tempat tubun mordeja. Selake. Lo biasa ngimam nih. Pakai aja macam Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan si bini nyampit tak sarmo pebari. Tak nyampit lah karena kena nyampit. Nyampit kia lo celok. Amin. Selake agretek ya dek. Tompes sarmo jangan setia. Sarmo apa tak sarmo? Baru kena sholat berjemaah aja. Pulang rokaat pertama lah sarmo, rokaat nomor 2 bisa laki pelanceng Fatihana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Si bini akretek ibu di papan tak kayak jitis masudes ya kok. Si bini mela cermat pulang lamar nyapa ibu saya ada. Yang bini san misan kah, bagaya gelak lamar nyampit. Amin. Beres tak beres? Pulang si bini nyampit lanceng. Saya laki akretek boleh. Iberi mun kedi rega. Alumni suruh boleh kada ke kak. Tori mak lihat tak dumedu sambil. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetitan bahwasanya Ramadan etarema hadirin. Ibadah na sa ikalaku mangkin etarema. Amalul hasanati ba'daha ala tawal. Sama di Ramadan. Kebagusan sa ikalaku Ramadan. Pahit rosaki tak buang-buang. Sebiasa sholat tarawih.
salah ten Ramadan pejeng malam pakun ejaga. Semangken darusan. Marina pasaan pakun ngaji tak ambu sekali. Semangken jujur. Marina pasaan pakun jujur hadirin. Semangken sabar dari perkara halal sebeni baktona. Marina bulan pasa pakun ajaga ka perkara sebeni hak kaben sehat ketibi. Mun pakun ejaga kelakuan kebagusan gak ditunjuk angki bahwa ibadah kaula ajunan sekelaku bulan Ramadan etre masareng ajunan Allah manter segak dinto bedena amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah mungkin gak dinto acara nuzulul Quran gak dinto ngai toron Al-Quran tejuna tadek lain makle kaula ben ajunan timbul cinta timbul lebur ke Al-Quran. Sampun lebur, kau leben ajunan banyak nyebut perkara seeka leburi. Banyak maus Al-Quran. Ketika banyak maus Al-Quran, kau leben ajunan tak burung pole masuk dek kadebuna Gusti Kanjeng Nabi. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Kengai orang lembung. Swarga ni kekerong dek keempat kelompok. Swarga ni kekerong dek empat golongan. Seempat golongan ni kebeni cuma orang ngasih terus masuk swarga. Tapi swarga terus masuk Nabi orang seempat ni kah. Paseran talil Quran reng lembung bara seahli maca Al-Qur. Paser orang seahli maca Al-Quran. Beni sampian setero masuk swarga. Tapi swarga setero eka masuk Nabi sampian. Artena mun kula ben ajunan kak dinto sangkah ngaji Quran. Pah tak ngaji ongku tak bisa ejek aja. Pacuriga takut king swarga selo endek kaula ajunan. Tapi mun lembung punten kak. Cek dengan selama bulan pasan kak darusan samalem tak ambu sekali. Thank you. Borok ngaji mor ngaji keng kula mainga iman kak diman make ngaji na lebur make semangat betesi kol 12 tore ambu anapa polan oreng ni kemun pasaan jege pole deki pokol telo takok sampai aganggu kaureng asarena make la ngaji mun aganggu kaureng tedung hukum haram beni ngaji nah taswisun naim aganggu nareng tedung ni kaharam hadirin mun ngaji na tak haram artinya ya tore ngaji korja amiken. Jadi mana kol 12 ke benda, ambu cong, ambu kol 12. Bakto na cerum lanceng numpak ke cerum panda. Ecem. Karena bodoh ngaji ini kadang sampai kol 2 kita mari sampai kol 3 tak mari. Arundaan, nggih. Rundaan nyaman nah, mau di Bangkalan rundaan nyaman. Patrol. Oh patrolan nyaman ya kasah. Yang dia nyaman patrolan nemu kamu makan tuh nih. Ngampung geding polisi patroli kasih. Mon patroli ini kan ibu mobil, mon patrolan ibu gentong sama. Tong. Hai ibu bapak, ibu. Katina paho koma patrolan. Tak napa sepenting lekar bektona aja ke yoreng. Kol berempat. Kol 4 istiwa otabe setengah 4 uwib apatrolan arundaan mun kol situng jegei aja bani aja ke enjua setedung jo apesuan cek dengan kol situng ibu bapak siapa sih jege orang ki anyar tedung agas paham teti rundaan ni kaya tore saya rundaan ni kanya kita kok beda orang sekasiangan King cuman bekto na kutu patepa. Mon pokol situng ca arundaan. Kasebeni aja keen mata tedungan. Mon sampai tak tedung di margen arundaan hadirin. Tak usah arundaan, tak usah pentongan sampean. Orang ngaji saus aganggu ka orang asarin nikah haram. Oh kumah. Napa boleh pahiganggu ka leben rundaan nik. Jelas. Mercon. Beni tak oleh nyumat mercon. King mun bajina ring tedung ca somat mercon nik. Maki gula pada lebur. King ca mak semak. Enten keng kudu tengati mercon nika kudu awasi kak. Pasaan beri nika Bangkalan sampai bede burung saya apa jeung telas. Oke. Gara-gara mercon nika isomet ternyata kita buang altu kade tanengan nika ancur. Tahun lembo Bangkalan nika saya adaan boleh hadirin. Aku bayi mercon pada benik kan. Aku bayi mercon tibi kas. Pasang memes. Mereka pasang memes epet-pet di atas. Plan epet-pet benta dengan ngarang korang santa paingal lagi oping hadirin. Pah epet-pet benoping. Sing tak apa halet tu ya ladek ka nganto dua ka iki.
Lah tak ngerti kaki buk. Munari tokang kala lato nih. Mate kak. Tak teras sedeti tengate mercon nih kak. Tengate. Jadi diawasi karena mun bagian nih kene ini kan tak uning. Kemercon tahun nak karo lebur. Meskipun pangalebur mun canggul lebek lopor. Cek dengan mercon lebur munyin. Nah, aning kapan mariyopor mercon ibuang ke timur ori ngeburu ke barat. Kopi nga itu opo eh. Mi bede libur ke munyin na mercon ibuang ori ngeburu ke barat kopi nga itu opo eh. Bi kule ke balai bangkalan kali alek kule kakek mun libur ke mercon cek melisi nih kene melisi pada ben pokang re. Mari esomet ro cek buang kidi ngaki pa khoso daya. Insya Allah petong hari petong malam subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Ya mun libur kamu nyin. Bah di libur kamu nyin mercon buang ori ngaburu kopi nga itu. Jadi sambil diawasi mantirbi Allah kau leban ajunan pada selamat, mantirbi Allah Subhanahu wa taala kau leban ajunan pada bejera amin Allahumma. La kalaban nuzulul Quran mangken kau leban ajunan samo ke ebeteti orang-orang se lebur dek Al-Quran, ahli maca Al-Quran. Sekak dimma kanjing Nabi adabu, orang se maus Al-Quran, orang se biasa maca Al-Quran. Kak dinto beni cuma orang ngasih terus masuk swarga. Tapi swarga si kerong dek orang se ahli maca Al-Quran. 4 kelompok nih kak, eka kerongin di swarga hadirin. Sepertama, dalil Quran, orang se biasa maca Al-Quran. Senomor 2, wahafidil lisan, orang se aja gelesan dari kecubaan, orang se aja gelesan dari acubaki orang lain. Tak kutulesan kak, makin beda HP. Kuda ben sampean make lesan tak abu debu keng montanang acubaki orang lain hadirin. Kuda ben ajunan pada dosa. Detik perkara seharam itu buaki. Itu oles kalau bentanang hukum pada haram. Karena masake illat. Jadi ajuba akhir yang lainnya ke illat pulan masake. Mun masake tak butuh masake kalau ben lesan maki bentanang mun masake tak oleh. Jelas. Makanya langkong saya mun beda apa ni ke komentar hula ben ajunan saya biasa saus. Cak abak cuba aki. Bi mangkene ke orang abak cuba aki ni kata milih orang. Tor kadang maki laki kiai, tor kadang maki habib mun tak cocok iserang mangkene ni. Eki na bangki. Tengate bi lebih kurun tibi. Karena makin orang tak bita kini kamu banyak terkadang bi lebih guru tolak ni makin tak enak kena hadirin. Arapa pulang terkadang guru tolak ni ke orang saya biasa tak soki terkadang tak haji terkadang orang tani. Seemul jaki makin mun kiai aban surban lu. Mobil Alphard, ajubaan, pakai atung ketan, pas surban dapat deban gedang ikel-kel dia. Abu kapan ombor tolan badaru alayna arpu sasalam nakabi takok tak melo kadirin takok tak melo asalaman kakesi dari jauh teganit dak sokana guru na sing ngajari lipan-lipan do beni tak oleh ngormat kakesi dari jauh keng sampai jek kurang ngajar dak kakesi semak jelas kula ben ajunan ya ajri la nufarriqu baina ahadin minhum pakon cadak bitaki nabi ban rasul pada maki kiai jek ta'assub cadak bitaki kiai nikah apalagi kiai mulja gabi karena saya mulja aki bani orang apa ada tapi ilmu nasi beda ide nah keng cuman hormat ke kiai si dari jauh cek sampai kurang ngajar dengan kiai si beda jetik ing hadirin asalaman ke kiai si dari jauh cek sampai nyingkir guru nasi ngajar lipani benru paham ngonceng kiai si dari jauh parabu guru natibi saya ngajar lip alip pen pada yonceng kiai si dari jauh ibri aku raja guru natibi ibri aku gini mun kula tak nginum enggak takut ibakala tenungguan, perasaan boleh. Terkadang boleh beri aku warat juga. Kapan isabah idang gula? Mu aku udah tega kealengan. Cak padren jangan ben gula. Sementara senemuni gula guru na tuan rumah ibri aku gini. Gula mun tak king tega peleden ya tak ngino. Punten benih keng masalah yargai tak yargai benih senika. Keng cuman mun kula yargai. Nah maka saya kutu lebih yargai guru tolang ngasih nemunin kula ni kala. Cek nih kasih ngajar di palipun. Khulil Yasin saya. Cek benih kiai Khulil Yasin. Meskipun potong nengak lora kan tapi. Nggak komentar buang marin bingung nama. Lagi di ngaki cerok norok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan makin ini kesini kau ni. Banyak tertipu dengan penampilan. Pulan Khulil Yasin seacarama. Benih kapan acara Pak Muljan benih kayak selok tu acara gak disajin. Acara mana nah? Pajak karo celeper modal. Mungkin apa mungkin? Kuda ni kalambak, kuda ni ke acara mana ke benih yang pulan potran lagi ay benih yang di ilmu ten.
Lambek dah ada gule ponduk ni kai kon pakon kiai. Kiai tak bisa ceramah, tak andi bektok terkadang gule pakon bi kiai. Akhirnya gule takziman wa takriman dak guru mangkat hadirin kunjungan. Ni kebi orang bah mulai onceng dak ada. Dak ada norok lomba gule. Ponduk menang. Langsung tingkat kecamatan. Alhamdulillah menang. Ya lekah kabupaten. Alhamdulillah menang. Ya lekah provinsi. Alhamdulillah tak boleh sekali kalah gini. Cacen tak agama ibu. Akhirnya gue lebih kiai. Mau celeper deh. Gue itu mau celeper. Kiai itu bani uncengan pengajian. Mau tak bisa rabu. Holil mangkat. Gulum gula kak. Tak diman ke kiai. Terus barokah. Benih terus berkat. Ngarin. Ijak pondok lambak gula ki melas kayak gini. Karena ini kedekik kapan lepa kon kiai ini ke gula pasti beri berkat. Diberi songkeman kan. Kau tuh lem gula kasah. Berkat ya teraki amplop ibeki gaya anda padahal anda tahu cek ero kalak gula kas ini kak kiai lada kalak kakek jom ibi kiai ngarapi lah kongku nak kanak balik kayak padahal lah selinan tani dalam dah itu mau kak kiai wak le tak cek padeng aja terus berkat benamplop ro piye ya ibu kijak gula ring melas buk jak gula ni kanang ring melarat anang ring melat gula ni ring gunung nak nung betul letak ring ada lemang kana mun gula koncengan ke Sumenep ni ke abit ko tu maklum rumah gula nyelket Bangladesh gula Bangkalan desa kiring gunung asli tapi mbak tak kira percaya aja bulan muana kan Jakartaan gula itu tiga kabin biko kakek marina hai hoi kakek. Jadi gula menduk ni kata ada syarabat hadirin. Menduk ni gula ada sing ngirim di sini. Kata termasuk orang melas gula menduk ni kak. Senapa tahun gula. Mulai dari tahun 2000 petok gula boleh sampai tahun 2015 gula keluar. Kak itu gula ada sing ngirim. Ring sepuh ada sing ngirim. Muntan di obang gula pleman di menduk nyari otangan kata tangka boleh ada sing ngirim. Makin alhamdulillah kalau benboro karena guru. Pakon guru gula berangkat. Makin alhamdulillah Roma andi 2 buksit tunggal kosong. Kalau beda sa anu mah ya ntar na seminggu sekalian ya njak tak kok sakit roy pe cetaki nah ya suntik ke daya tak laki na saper itu kan hahaha itu Allahumma sholli ala ngaji ya nak kana ibu deh kita berenang Embue jong embue. Anda iya bina kanak. Senik kan? Ada kota kong sekali. Jadi bina kanak gulanya gusa kancaan bulan ni kini kian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti saya ngak bilebi kiai, bilebi ke guru ban ajunan ngastet. Alhamdulillah. Mungkin alumni Musalla Nurul Hikmah abad akhir peringatan nuzulul Quran dan tumu alumni siteti pengurus alumni, alumni sealakoh, alumni semekir termasuk yang berkecimpung di acara mungkin ke alumni kadit tunjuk aki bahwa alumni pakun asampung kalaban kiai asampung kalaban guru ini tanda bahwa ilmu alumni ini kemanfaator barokah. Tepuk tangan untuk alumni Nurul Hikmah nih kak. Cek karo aku pak nyumpung. Enggak, tapi enten nih insyaallah alumni selesai. Thank you. Saya nggak kayak kopi nggak biko kemarin nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ternyata hadirin santri gak dinto sukses. Dua sektor kadang ada tiaki orang gak dinto sukses. Otaba orang ini kecoba. Sepertama ring sepo. Senomor 2 guru. 2 nikah tetilan-tilan kaulaban ajunan jajah otaba tetikuleban ajunan apes. Maka tengah yang kedua nih kak. Situng ring sepo nomor 2 guru. Karena saya nikah. Orang sepo sekocak menti tua ke anak. Nikah kalau kita melihat hadisnya nikah justru tua naring tua dek ke anak. Tua nak embuk dek ke anak. Kak dintok. Kadu'ain nabi ala ummatihi. Tua nak embuk, tua nak bapak, tua nak embuk dek ke anak nikah menti. Cepon kuste kanjing nabi. Kadu'ain nabi ala ummatihi. Pada bentuan dan nabi ala ummatihi. Ini kami ngakui Allah.
Sementara neng hadis idza matabnu Adam awwaladin solihin yad'u lahu. Anak saatu aki lahu dak kering tua. Mun tua na anak kering tua ngangkui lahu, sementara mun tua na ring tua ke anak ngangkui ala. Ni kacang nak kanak ngecina hu faida na tak pada. Ala ni ka andi makna melarat, sementara lahu ka dintu andi makna manfaat. Jadi makai pada huruf merintah ngecir, ala ben lam kak dintu makna meskipun pada eka andi pada untuk, tapi mempunyai faidah yang tidak sama. Nah apa artinya? Kadu'ain nabi ala ummatihi di ulama ijlasaki. Yang sepo ni kesemanti ke anak tua ni ke beni tua bagus tapi tua coba. Makanya ajunan tengah mun ke anak ni kak. Pegel yang tore, cermet cek manusia. Keng segel pegel na ajunan embuk dek ke anak cek sampai keluar dek kalesan kalimat-kalimat si tak say. Apa-apa? Karena meskipun sampean ni ke beni keng adua, keng cermet pak ngocak anak ngoseng je. Teku anang mun tak mun siang tidung mun malam ngecok ya. Ongguan bu. Jadi anak ni kak semanti dari yang tua bini ni ke beni tua bagus dia pun ulama tapi tua coba. Yang kia pakai tua bagus manti keng manti yang tua coba. Makanya redaksi hadisnya kadu'ain nabi ala ummatihi. Sementara anak karing tua nikah awwaladin solihin yad'u lahu bani alaihi mingangkui lahu. Mun dari anak karing tua nikah semanti tua bagus. Jadi anak mun atua coba karing tua tak depa. Mun atua bagus manti ring tua bi anak ni ka ipamulja. Ring tua mun atua bagus ke anak cek karo sekalian mun kalau sekalian teko tak depa. Keng mun atua coba petiaki sembian mun tak berjajah. Mun lopot ketokan koko ben gula. Ketokan apa geriki? Yang kujek bugeng ngagula bae bagi ben geriki. Jelas bu. Makanya saya ingat sampean. Dalam kebedaan cermet ngak napa mun ke anak. Saya ngak tengah tejek sampai andi bahasa si tak say. Mun kadung keluar bahasa si tak say dari reng tua ni ke anak. Maka potran sampean bi Allah bukan itekani napa sih jewaki bi sampean. Mun atua bagus tromantia. Cek adua biasa. Usahakan ibek tu manti. Pol telok malam jaga sampean. Adua. Mun sampai tengah malam sampean jaga adua nak foto. Maki tua bagus depak dek ke anak. Anak potro kadang ring anang kuleban sampean mi tak gelem bagus. Cek ring kuleban sampean tak adua. Kuleban sampean si adua bagus ke anak ibek to biasa. Tak iberinga ibek to se tak biasa. Sementara tua coba ke anak ni kehadirin tak usah tua mun coba ni ken ngocak kaki cong pahinga tekos. Teku mun tak ada kerana kelampian anang ya. Paham iki. Ring tua ni ke pertama. Senomor dua pasera hadirin. Jajaban coba ni ke guru. Nek kemakin sebanyak ekolopai ni kena. Dulu ada seorang Madura ada di Banjarmasin. Di Kalimantan Selatan. Nikah ala kok hadirin. Tak to manulle. Usaha gagal. Usaha. Oh kong ala kok ni kerokeng otang saja banyak. Hasil tade benda gemet. Akhirnya bicakan-cakan nikah. Njak kaki cengal koto mi tak alum hasil tahu. Kok arap yo. Cak dia kok beniking tak usaha. Beniking tak tingot usaha hasil lain. Keng tak alum hasil. Akhirnya bikancan apa hege beda. Kaki pula teman andi kelero kaki ay lambo. Kebetulan kancan ni kesekancaan benika. Kelero apa ya? Pak enggak nikah. Oh iya aslinya benih keng kelero. Kok lambe si ambu munduk je benih amit taki. Titi amit istirahat tak kiai. Depak ke Roma istirahat terus tak abeli pak abini pak hikolopai pak terus kejebur. Terus tak amit. Akhirnya bi kancan nikah. Sekecil aki di kiai ongke ke pencir. Coba acabis kaki kiai aja. Coba kaki acabis ke kiai. Le kaki deki minta sapora. Mik polaking marga naji kaki bi Allah rizki na tak buka. Kiai entar dek ke pencir hadirin pah acabis si orang nikah. Pah asapora kita langkong ya. Salah apa kaki asapora. Bukan kule lambek si keluar dari pondok kule beni amit ambu kiai amit keng istirahat. Dah dopak ke Roma abid-abid kelopai terus pah abini pah hungga kejebet terus tak iya mitaki bi yang sepo. Tekuk keng marga nikah. Coba nak kiai ya apa cong ya beni tu selok apa nak. Legaan ben lapangan tengah tiga kenja tak tuh sekak kecek dengan benih pelanggaran jenja lo apa kita andi tuh sekang kok ampon sama dia nikah anak apa mereka kejadian kali itu hadirin pah eta tangkenan nikah beda tanah pau tangga 20 juta lesan misan jangan nih kersan misan tak belum hasil tina otang legend banyak ya otang etanya aktif kajian mari aja habis ke kiai mari dak remah lah alhamdulillah hasil ke hasil dak remah otang tambah kok. Cek dengan ibu din Romari pada tanah bawah tangga bah ding 20 juta. Cek dengan cek lebur.
Ya, ya otang biko orang apulan demak aja ni ko bah ya otang. Alhamdulillah hasil lah. Otang aja raja ko. Ana pasamarin nih kata na saya utang 20 juta nih. Kasampun efek saya salah satu bos batu bara. Ternyata tanah nih mengandung batu bara hadirin. Ku tak pah ibeli 2 miliar. Jadi sampean makin nih kak. Aja habis ke kiai alumni kapi. Lekuk nyari tanah ibu din Roman otang kapi tanah. Aji yang muni boleh hahaha kok. Ya njak mulai dia lembaga olar apa ruah. Insya Allah masuk rumah sakit sampean. Para milagak din tumun kula ban sampean. Alaku tak lum hasil musibah mi banyak. Kalakuan tak lum tetilan-tilan ketenang na ate. Coba dua ni kekulaban sampean tingku. Mi pola tuman klero ka orang sepo hadirin. Mi pola tuman klero ka orang sepo. Senomor dua, mi pola kulaban sampean tuman klero ka guru. Sapora gi. Dan gula ni kan orang melarat. Tapi saampun dan gula hadirin mulai cengun-ceng pengajian. Dan gula ni kan sampai makin kering sepo sapora. Dan gula tak hadus bin nikmat. Mi pola sampean beda ni dah. 2 hari sekalian. Ring sepo ni bi gula bareng nyobeng. Paring sepo bi huleng ubang ki mobil. Takut sampean aja dan kebetulan yang sepo laki hule depak umur pun. Pada yang sepo bini. Kayak ngandik laki lah nak takut. Ya macam bedesean. Kan mikir munahan anggen tengah aja nggak apa tinambuung tahu ya. Nyandik laki takut. Ben 2 hari sekalian hadirin. Kule compok nih kak. Engki 2 hari sekalian, 3 hari sekalian. 2 orang ini gula pun 2 hari pada yang besi. Pertama, bini gula. Padahal besi bini gula nikah mungkin beli apa-apa. Bedobeng nih. Soro artinya gula besi ini kalau aku tibi bertempat umum. Kalau parlo tinggal ngalah. Keng bini gula bini besi pribadi. Takut apa dengan katretan na, takut apa dengan keseran. Paringin. Nomor 2, ring sepo bini gula paringin hadirin. Mobil emiliaki. Keng di bering bini gula jual mobil kan tiada setekian pengarana. Ikan tina setekian. Kapan melia boleh paring sepo tengerjot. Tak ibeki. Melia apa cong sih? Kan ini lagi Innova bitan gula. Innova tahun 2000 belu nambot. Nekero kutekku. Pelan ampun atap yoban setekian. Ini lagi na boleh bitan gula. Tanya aki melia apa cong? Melia mobil Pajero. Berempar kena. 6 second. Ya burung kita yang laki sampai makin. Padahal makin 6 second benih keng melia. Yo tangga kita kredit saja. Ada suruh boleh kade. Yenten karena gula pikir sini kehadirin bi gula melaki Innova bo iring seponi ke gula bi Allah rizki min haitsu la yahtasib napa boleh melaki Pajero sini ya pada ibeki langgelo penduare paling yobong bitan gula cek boring sepo nya congko tak perlu bese pun tinggal benih masalah urusan parlo tak parlo lagi bayi cimat yang gula penampian tak perlu bese kai pai kepai pola ojeng buat napa mak lihat masuk ya. Hadirin, nik bini gula, pun 2 hari sekalian, 3 hari sekalian. Parang nyobong bitan gula. Ring sepo bini tan gula parang nyobong. Alhamdulillah, tan gula sampai mangken hadirin. Tan gula keng tahadus bini mah hadirin. Gula bini keng paju, keng tan gula yakin gara-gara tuh ring sepo tan gula. Ben markena tan gula mabunga keluarga. Sampai mangken min haitsu la yahtasib. Bi Allah tan gula parangin dunya dari cara saya tak sangka. Keng enten sapa ora. Tan gula makila sampean teko pah mikir sehari koncongan 3 kali 4 kali pada emma besena. Inja teko mitong pese gula sampean je. Lah cak kira pikiranmu penasaran mah ayo laki temu dek tidak mau guna besero. Pon kah tak ning terus lagi bahaya deh. Beri. Kisah mari pengajian mulai 5 menit depak sampean. Kula 4 jam tak. Aja pun 4 jam di nak makiannya depak ke rumah cepok beres buk abid kelu. Pernah beda saya nampak nadina. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi sampean coba sampean. Sampean seandi hasil kak. Sebulan berapa hasil sampean? Andi hasil 1 juta. Coba dari 1 juta ni kebik sampean. Buk, orang sepo bining segi odi sampean. Ring sepo sampean segi odi. Mun sampean andi hasil dalam sebulan 1 juta. Coba. Sangat saya kata bagi karing tuana. Haji ada iya kan? Insya Allah mun tak mati mancing sampean gitu.
Mun sampian sebulan andi hasil 1 juta. Coba seket na bagi karing sepona sampian. Sangat seket tak angkui bi sampian. Acabis ka guru sampian. Guru ni kepunten tak ngarepe saya dari panjenengan. Ing mun sampian apa ring obeng ke guru ni kebukti bahwa sampian ni ka esto dek ke kiai. Karena tak bisa selain si bisa obeng saya paring aki. Obeng paring aki. Caknya banyak je pun ki guru. Mun dua ni kebi sampian eratinin. Mun dua ni kebi sampian bagus. Maka Allah sebekal apa ring dek kesampian. Makanya di Indonesia ini kesampai bersitu ulama ada bu. Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud terjukan pernyataan yang sama dan gula mereng dari Semuljah kayak Azaim Sokorejo. Mun beda nak foto kak dinto apa ring dek ke orang tua. Maka orang kak dinto abri o tangan dek ke Allah subhanahu wa ta'ala. Anak tenak. Mun mau tang ke Allah ni kata kira tak ibu jarjung benyaan boleh kak. Jadi mun sampian beri-beri. Kalau bencara banyak sampian ni kata hasil. Alako tak hasil. Alako boleh tak hasil. Usaha lain tak hasil. Macam malam-malam tak hasil. Coba sampian asodeko ka orang sepona ajunan. Sebelum sampian asodeko ka tentang kering tu apa ringi ka ada. Caknya banyak je pun diburu. Pala mampu 20. Pala mampu seket. Mari nani kebik sampian pah torain. Muntak paringi rezeki kelaban saya tak ika sangka. Berarti keng beda sekilero lain kak. Keng insyaallah punten. Mun ring tua. Ben guru ni ka elati ni bik sampian. Insyaallah sampian bekal paringi. Ceden si gempang dari setuju urus napan jenengan. Mantir sekak dinto bodena. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Ni mangken alumni saya bedaki acara ni. Ni kununjuk aki sampung kalaban kiai. Perhatikan. Di Allah bekal ibri keistimewaan ni kak. Iba rezeki ni iba gempang. Amin. Imma umur lah atamba. Imma bini nak. Pendong ngara. Pacek kajon no kapan ko imma bini nak. Maksud tarajina sehat. Anak ang tambah. Mantir bi Allah beda teka hajar kapi. Amin. Pramila gak dintok. Acara alumni ketika dintok. Beda aki ben tahun. Beda aki ben tahun. Masalah tak bisa raja kati mangkin nega. Ampun cek dengan kondisi tak ada hadirin. Mungkin bisa nanggak pengajian. Tahun datang tak bisa nanggak pengajian. Tak apa-apa. Ayo ke entar ke guru ke pisauan argoreng. Mun benikeng tempo napasaan bila boleh aja bis ke kiai. Mun benikeng tempo napasaan bila boleh nyambung ke leben kiai. Sehingga kau leben ajuran ketika ampun asampung ke leben kiai. Mahabbah ke guru ni ke atamba. Umpama beda perasaan tak saya perasaan tak saya gak dinto makli bisa elang hadirin. Dulu ada salah satu ulama namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi gak dinto tuan seneka. Allahumma astur uyuba muallimi hatta la taqa ala aini minhu nakisah. Ya Allah, tutupaki sateja kecubaan guru dari tengal kaula sampai kaula gak dinto tak anilai deka guru kelaban penilaian sekorang. Karena Imam Nawawi ni ka pendapat mun bade santre pah oning ka kelero na guru, bade santre ngatela kecubaan na kiai. Sepaya, sepalang beni kiai. Tapi santri sing ngatela kacuban na guru ni ka ilmu na santri ni kada Allah tak kira manfaat. Makanya cepon ulama mun bade santri pah bade guru andi kalakuan coba bi santri ni ka kudu takwil. Sak pasaan kiai pah temu kok rokokan. Maka benih pah ngocak santri ro apa sebenti bing kok rokokan magi kiai nya ku tak podo nebu macam-macam. Ku leben ajunan mangki kiai lakon tak sesuai kalaban syariat maka cepon Nawawi takwil dek kah perkara selesai. Tapi kiai lah kok coba sampean ke bele senika. Hari kana kiai makil aroko cek kurmukur andi nilai coba kiai keng songkan insyaallah. Mun tak songkan paling kiai keng musafir perjalanan sehingga oleh tak apa senikah hadirin. Mun sampai tak takwil sekak dinto maka santri ni bahaya cek pun Imam Nawawi. Bedina boleh mun bede santri ngatela kacuba na kiai maka sebahaya kak dinto beni kiai sepangki kacuba nabi santri tapi santri seoning kacuba na kiai kak dinto ilmu na santri ni tak kira manfaat. Mangkana mun bede kiai padeng coba ke santri cek sampai maknai coba tapi tak wil ke perkara saya maknai ilmu kau leben ajunan pakun selamat. Jelas? Paham? Mayu mulai. Korang? Ayo mon korang. Ayo korang murah-murah selekor rumah. Umur seket sapora. Tak lar kadar ke puskesmas kok. Laku kayak tabuk lemah mencret. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila gak dinto hadirin. Maka melemangkan gak dinto acara nuzulul Quran. Mantir atet yakin kau leban ajudan. Teti orang seselamat. Teti orang selebur cinta dek Al-Quran. Sehingga masuk dek ke debu sempak gelak. 4 golongan gak dinto.
bekal ika karungi swarga. Sepertama talil Quran. Senomor 2 hafizil lisan. Senomor 3 wa ta'imil ji'an, orang seaparing de kang orang selapar. Pembagian yatim ni biasa bulan Muharraman meloloh. Dan kula iman gak diman ngebele. Tore teman ni kecek karo sabak bulan Muharram hadirin. Karena sejak fotonya jatim nikah bulan pas semakin ni. Tore cek apa apolong bulan Muharram. Muharram cek peluang tore pakun karena beda hadis silakan. Tapi cek karo atompo bulan Muharram karena jatim nikah saya paling parloh bulan pas nikah. Ana apa sebab? Karena guna ban sampean guna ku nikah bekal antara ketelasan. Sementara anak-anak setak jatim nikah andik ring tua sambil lagi nak lampi. Nak anak sambil lagi nak kocam lagi nak sandal. Jatim saya rasa mikir mun benih gula ban sampean. Makanya kan tumun beda janda kabin le iki. Ben mak le anak ang bisa irabeti bi sambian. Pun tak pernah pehu. Karena benar, le kanjeng Nabi ini kan araji banyak. Ternyata epakon bi Allah. Arapa? Karena anak sedah. Pulan putra-putrana banyak. Ada searabet kanjeng Nabi ngabin. Malah bener aja Nabi kanjeng Nabi tak kepulung tedung. Kati Siti Saudah ini kan cepon tak kesokan. Eka pulungan sadin bi kanjeng Nabi. Mi pulung ben kanjeng Nabi. Tecut na benih masalah tunya tapi urusan akhirat. Selain pada sini kanjeng Nabi ini kerajaan seperaben cuma situng sitanya. Selainnya bunten. Jadi kanjeng Nabi ini kebenih marga nafsu. Jadi jatim ini keseparlok. Pasaan mungkin sekecil akik telasan hadirin. Mun benih kula ben ajunan seh. Apa ring ke jatim sera. Jadi seandik penghasilan ke coba. Robak 20.000. Teti 2 juta. Paling kaki ke jatim. Tinggal tak usah foto kak. Esena sekete bu foto. Yes sir. Sakampung tukang kapi. Bedo na raja. Esena dalam kene. Tina tak usah foto. Lah paling kaki kapok copok. Langkong saya. Engki ipong ke atas panggung sini ke saya. Siar. Orang saya tak temu engak. Rumah le engak. Abrik ke jatim tak napa. Tak usah ke panggung. Terakhir kapok compong saya. Paham? Karena terkadang apa yang ke jatim ini kok pakai bolong. Bulan Muharram. Mari Muharram. Tak abrik ya. Mau temu Muharram boleh. Tapi abrik sebulan. Eropa cukup 11 bulan. Saya bagi. Seket. Sekete buru apa cukup setahun. Iya. Mentro cukup penakin kebeli almenak. Ya. Cukup setahun mun sekete buka beli almenak. Malah terkadang kita saya contet hadirin. Oh terkadang dana sekejuta. Terkadang saya pada pak kejatim 30 juta. Elang 20 juta. Makanya gue ngebela eman gak diman. Acara Muharraman itu terkadang paha bedaki panggung, bedaki pengajian. Di gue kebela. Saya nggak mun acara aja teman pakai beda pengajian, lagi beda panggung. Saya nggak biaya na panggung, biaya na pengajian. Cek ngalak kapesin oleh na jatem. Kutu biaya tibi. Salon tahun le ngalak ding jatem nih. Terop tahun le ngalak ding jatem. Kulo teman pidato sini kayak Mekasan acara Muharraman di boring. Saya nggak acara pengajian mangkin ini kecek ngalak kau bengajatem gue bi gula. Paling 50 obeng oleh seker juta bagi ke jatem kapi nih kecer-cer. Pengajian nikah ada hubungan dengan jatem. Saya nggak cek sampai biaya ngalak kau oleh jatem gue bi gula. Terop tahun le ngalak kau bisa jatem. Sound system tahun le ngalak kau bisa jatem gue bi gula. Ah beda nyampi di baba. Monsong keman kiai. Dari ya repot saya nyampi itu gula. Ngocak oleh gula neraka sekali. Ngocak tak oleh gula molin tak ibri. Macam gula ni malah kamu. Ya cak dengan ni. Hukum kak makilah berberak kepikiran pakuni pada pak sebener. Makai songkem nak kiai tak oleh ngalak kepisina jetem. Iku bi gula. Keng cuman mun kiai saya pidato tak songkem menak kamu lagi ngonceng iro kebele bi gula. Jadi kiai cuma kan di rumah kan tak kira pikiran juga dia. Aja ngangi bensin pagi besi solar malah iritan kan dah iya ruang. Kebele. Jadi mun ngonceng gula tak napa kita songkemin keng kebele mulai ki ngonceng. Sapa ora kiai esok ona Rabu dak ke Sumenep nih ke beda acara. Keng acara nih ke acara noro askes kiai dak iya. Ngakui PPJS gua. Acara apa? Acara aja teman kiai nih kayak oh sapa ora gula Bandung bekto nih kalau bisa. Aku abi gula ki. Rogi. Nanya gue sepesian gue lebih sambian. Ten benih sepesian gue. Mun beseong gue nih. Ten gak dakwah nikah terus lagi perjuangan kanjeng Nabi. Jadi aku tuh ikhlas. Thank you. Dak remah ikhlas kuah. Antara ibrik bentak ibrik tak usah eka kanda. Thank you. Antara ibrik bentak ibrik tak usah tadi pembahasan. Cek dakwah nih ke pidato nih ke dakwah. Alhamdulillah hadirin. Gula pengajian ni Pak Kali tak songkemi. Pak Kali tak songkemi. Asroh. Alhamdulillah pun tak asroh gula.
Meredeng punten, ngocak punten, kikir enten ken ngal kali dina degang. Maki colo tak cak ngocak ngoko satero. Sampai 2 hari Roma haram pagun kere pekeran kok. Apa keng takelero bi supir kala tay beking ko apa keng ngako pak. Itu mereka berpikir hulil yasin re'at ada kita bersih hadirin. Kita bersih tapi mangkene ka magila gula tak bersih kan ding biane atine bersih kapi nika. Sampian budian masuk swarga. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Sampian sedaja masuk swarga. Gula ngampung swargane sampian insyaallah pada selamat, insyaallah pada bajra. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi tua agina tahun datang mentera beda agina alumnian boleh ki. Amin. Malah langkong saya je pun buru. Umpama beda saya biasa santunan yatiman muharram. Mantore bagi boleh. Pasaan beda aki boleh. Sehingga jetim kak dintu benih cuma bulan muharram sebunga. Tapi bulan pas beda saya kebelia kalampi. Salah gencerna tekel saya bukan leh. Jadi begitu tugas. Manter bisa ayam malaki. Amin. Sepertama tadil Quran. Maca Quran. Eka kerongi swarga. Senomor 2. Wahafidil lisan aja gelesan. Senomor 3 wa ta'imil ji'an orang siapa yang dek orang lapar. Senomor 4 wasaimin min Ramadan ajunan setuju siapa sa bulan Ramadan semakin ajunan ika kerongin di swarga insyaallah ajunan setuju teti orang selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala manter sekak dinto bedena amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulia ke Allah sekak dinto kiran si bisa pada pak sajam langkong kak dinto pukul 12 ampun. Jika ada waktu nak curum lancam numpak ke curumpan. Nak 12 punten kiai baru kan. Oke pokon pah tutup. Tore tutup. Biasanya kula karo tukang buka ngetok bu. Pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqah wal khatimi lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقوله لا إله إلا الله. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة وأدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيدي المر وعلى آله وصحبه
Alhamdulillahirabbil alamin. Nyuun sapora kaki. Kok pada kekeliruan buk sapora aki buki. Antara Allah tabangki boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat baniking ridhoipun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.